smeštena na obali Dunava, na krajnjem istoku Srbije. Kladovo je opština sa najvećim brojem sunčanih dana i kao takva logičan je izbor za izgradnju solarne elektrane. Uz podršku projekta Bolja energija Američke agencije za međunarodni razvoj USAID na krovu toplane na biomasu PEMC-1 tokom oktobra 2023. godine počeli su radovi na izgradnji solarne elektrane. Za naše građane iz Kladova znači puno ovakva vrsta projekta koja je vezana direktno za energetsku efikasnost već postojećih objekata, jer se radi o toplani koja je izgrađena u prethodnom periodu na drvnu sečku. Znači, normalno troškovi za rad tih kotlova što se tiče električne energije bili su dosta veliki i upravljač nad ovim objektom, a to je lokalno javno preduzeće Jedinstvo, plaćalo je dosta velike račune za tu struju. Bolja energija, petogodišnji projekat koji radi na unapređenju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na nivou opština, odlučila je da nabavi opremu i finansira radove za izgradnju fotonaponske elektrane ukupne snage 50 kW. Dobro je što je ovo donacija na projekat koji smo mi aplicirali USAID-u. Na osnovu toga je lokalna samouprava dala saglasnost da možemo da uđemo u realizaciju tog projekta. To će naravno u mnogome doprineti da smanjimo troškove naše električne energije za pogon ove toplane i tendencija je da i na ostalim objektima postavimo panele gde god je to moguće. Postavljanjem 110 fotonaponskih panela očekuje se proizvodnja struje i do 80 MW godišnje. Takođe, toplana PEMC-1 u Kladovu biće jedna od prvih prozumer toplana u Srbiji. Mi smo dobili mogućnost da pomognemo da javno preduzeće dobije status kupca proizvođača električne energije, tako da će se deo energije koristiti za sopstvene potrebe, odnosno rad ove toplane, a deo koji je od viška te proizvedene energije moći će da se pušta u distributivni sistem, što su sada pionirski koraci uopšte u Republici Srbiji, da lokalne javna preduzeća počinju da rade na toj energetskoj efikasnosti kroz taj sistem kupac-proizvođač. Paralelno sa postavljanjem solarne elektrane na krov toplane, odvija se i druga faza projekta kojom upravlja opština Kladovo. Ona, u okviru svoje obaveze, obezbeđuje dokumentaciju i pokriva troškove potrebne za priključenje elektrane na elektrodistributivni sistem. Solarna energija je naša budućnost, posebno sa klimatskim promenama gde su još intenzivniji sunčani dani. Danas je dobiti toplu energiju veoma specifično. Suština je da je dobijemo što jeftinije i da je koristimo sa naših prostora, a to je solarno i to je ova sečka o kojoj govorimo. Izgradnja toplane na biomasu PEMC-1 kao i postavljanje solarne elektrane na njenom krovu dobri su primjeri korišćenja obnovljivih izvora energije u borbi za bolje i zdravije sutra. A šta na to kažu građani Kladova? Ona stara toplana nas je gušila. Od kad je izgrađena ta nova toplana, vazduh je bolji, čistiji, nema toliko dima. Mi smo na neki način i u vazdušnoj banji, pogotovo je dobro sada ovo što se stavljaju i solarni paneli, o čemu se priča, tako da će verovatno biti i ušteda energije daleko veća. Solarni paneli postavljeni su u pravcu jugozapada, pod uglom koji prati nagib krova objekta toplane i zauzimaju površinu od oko 280 kvadratnih metara. Za solarnu elektranu PEMC-1 instalirana su i 3 invertora, ukupne snage od 50 kW. Radovi su završeni, puštena je u rad i mi sada već beležimo prve kilovatsate proizvodnje električne energije iz solarnih panela. Proizvodnja ovakvog vida energije, to je zelene energije solarnih panela, takođe se uklapa u čitav smisao ovakvog projekta, stvara uštede i ovo je postrojenje koje će u narednih 25 godina raditi. Nema nikakvih bitnih ulaganja u održavanje sistema, a produkuje električnu energiju. Jedan od ciljeva projekta Bolja energija je da podstakne ulaganja u obnovljive izvore energije. U skladu sa tim ne treba zaboraviti da solarna energija ima jednu od ključnih uloga u tranziciji ka održivom energetskom sistemu, pružajući čist i obnovljiv izvor energije koji pomaže očuvanju životne sredine uz brojne ekonomske benefite koji sa sobom nosi. Toplane sve više teže ka efikasnom upravljanju rizicima u lancu snabdevanja i postizanju karbonske neutralnosti.
U tom kontekstu, koncept prozjumera ili kupca proizvođača predstavlja ključan korak ka ostvarivanju ovih ciljeva.